إيه الزول في الأول مرة صح الفورنون رمضان هذا ساعدي إن شاء الله أقلع سيريز سي السينما جرجرة de Tizi Ouzou. Donc c'est à l'occasion bien sûr des soirées du mois de Ramadan, des soirées organisées par la direction de la culture et des arts de la Oulaya Tizi Ouzou, ainsi que la maison de la culture Mouled Mamel de Tizi Ouzou. Asaki de Djurdjura, c'est une soirée spéciale Chabi. Donc nous avons le premier chanteur qui est actuellement sur scène, nous avons première, c'est Brahim Driss. Et puis devant nous, nous avons le chanteur de la soirée, Monsieur Nasser Eddin Galis. مرحبا بك شيخ ناصر. الله يسلمك بكم مرحبا. toujours très content qui t'a appelé Tizi Ouzou, c'est un plaisir pour moi. Parmi toutes les soirées que je fais autour de la grande Algérie ou du grand Algérie, Tizi Ouzou c'est spécial. Ouais, et puis on a l'habitude de vous faire appel puisque ça fait plusieurs fois que vous venez. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans que vous venez à Tizi. Donc, et toujours le même jour, c'est les Exactement, exactement. Voilà. Qui me dit, Cheikh Nasser, vous me un petit peu des débuts d'Achir. Nous allons dire que au plus jeune âge, à votre plus jeune âge, vous avez débuté pour l'association Al-Kharjia. C'est le conservatoire. C'est le conservatoire des Beaux-Arts aussi. Donc ensuite, Kharjia, vous avez passé 15 ans pour Kharjia. Plus de 15 ans. Et bien sûr, pour les profanes, Kharjia, c'est une association qui a été créée à Alger en 1981, dont le but de promouvoir et de vulgariser la chanson classique, ou bien ce qu'on appelle communément la chanson andalouse. Donc, sur Nasser Eddin Galis, donc vous dites déjà de la chanson et de la musique andalouse. Alors, je fais partie des gens pour la deuxième version, qui est le classique algérien. C'est la musique classique algérienne. Beaucoup plus. Pour l'andalouse, c'est bon. L'andalouse, ça fait chal de l'Qarn al-Ahad, mais elle a été sauvegardée par l'Algérie, dont les trois écoles sont معروفين عندنا en Algérie, qui est le Malouf, qui est le Gharnati et qui est Sanaa. Donc ça qu'on ne trouve pas dans nos chers voisins au Maghreb. Et puis, oui. Ça, alors j'ai débuté par un piano que j'ai hérité. بعد ما خرجت فرنسا قعد عندنا البيانو هذا comme toutes les familles algériennes. Donc on a hérité de ce piano et le premier touche de doigt. Donc spontanément, j'ai appris le piano. À partir de là, mon père qui a insisté, donc d'année, je suis venu au conservatoire d'Alger à Mustafa Skedrami, d'année les Beaux-Arts d'Alger, là où j'ai appris le solfège et le piano. Tout de suite après, après ma 6e télé, comme les parents, donc j'ai abandonné le piano. Guitare en plastique, voilà, guitare en plastique. D'abord la guitare plastique, oui. Après la guitare que j'ai achetée après ma guitare classe. 6e, donc c'était ça. Au fur et à mesure du temps, je vais révéler un secret. Le gars qui est sur scène là, c'est Brahim Driss, oui. معاه تعلمت mes débuts d'andalou. في la radio في باب الواد اندلس. Donc c'est mon maître parmi mon maître qui est هنا عندكم. الله يبارك. Ça on savait pas. Donc c'est une très bien. Oui. Donc après هذا بعد بدينا c'est l'ULGA à la jeunesse. بعد بدينا عندنا شويه على السينما وبعد il fallait quelque chose de très solide. J'ai opté pour l'école. Pour moi, c'est une école, c'est l'association de Kharjia, l'école Kondalou, l'école de la musique classique. Elle a été créée en 81, comme tu l'as bien dit, par le Cheikh Fakharji et plein d'artistes d'élèves qui est Abdouhad El-Fil, qui est Sri Harbet, qui est l'équipe Khouja et les Hamid Bouderba et j'en passe.
Donc, j'ai fait peut-être plus de 15 ans, plus de 17 ans de musique andalouse. C'était le boom un détail la Casa, je me suis lancé pour enregistrer un produit qui s'intitulait un détail qui a fait un petit boom à l'époque. C'était une chanson écrite par Boala Rahma que j'ai composée moi-même, c'était mes débuts de composition. ومن الحوار الفني بدا jusqu'à maintenant j'ai بالك واحد 15 البوم 15 البوم الله يبارك والحمد لله. Pour parler de la musique, la diction de culture et la maison de culture de Tizi Ouzou, elle est spéciale pour moi. ما يخفالكش بلي قلت لك بالك plus de 15 années. الحمد لله كنت الناس اللي بروغراميوك Tizi Ouzou يبروغراميوك شاك فوا اللي 27 دونك وليت اوتوماتيكمون اللي 27 كيعيطوا لي يقولوا لا سي بون قبل ما يعيطوا لي ديجا صح دونك سي ان بليزير اي شوز كيما وشافني صاحبي قبيلي انا قبيلي ما عرفتش شنو قبيلي حاجه مبارك دونك برا الغاشي صح الشيخ صح كاع الناس كيفاش صافي بليزير سي خرج معايا ناصر مخداد خدمنا كيف اللي 27 انا ما عرف خير منه قلت له انت قبيلي هذه جيست بور ليسي ان بليزير بور موا دو ترافايي ici. Et puis, في les albums تاعك في les 15 albums تاعك شيخ ناصر il y a un peu de tout, bien sûr, l'Algérois, l'arabe populaire, puis il n'y a pas que ça. Il y a le kabyle et le français aussi. Donc tu as chanté en kabyle? Oui, j'ai fait un hommage le chef que je salue, Aïtman Bellet, Zalil Mazal Sibrak Douzal. J'ai fait un autre hommage تاع البحر ربي يرحمك في الحياه اللي ربي ذمي وهذاك الانسان جو نو با نوبليي ربي يرحمه ان شاء الله يا ربي يولي 27 ربي يرحمه عباك حوشت عليه باسكو صرات لي انا ماشي انا سيدو فهمتي ما لونطوندي بليتو ايتما قال لك كيسمع في الجورنال سمع دار قرا سقسا هو عباك الجورناليست قالوا له صاحبي كاريزي لا شونتي قال لهم نو كان جا عندي الوغ انا دومونديتو علاش؟ قال له كنت عندي نعطيها له نشوف له اللي يكتبها له بالعربيه ويغنيها بالعربيه. إذا غنيها بالعربيه سوسيال ديتو. دونك مي كيلكان كي ماركي قلت لك سيتي من بعد لقيتو وليدو ابخي جعفر تلاقينا هنا في لاميزون قال لي نو سي بون قال لي غني على روحك سي با بروبليم. مي الحمد لله موا جي في سا جوست بور ان اوماج ان grand poète, un grand interprète de la chanson kabyle qui est une guerre que je savais. Passons pour revenir plutôt à Talgraba, j'ai cherché après lui parce que je n'ai pas voulu chanter une chanson sans demander مولانا الشجاع هذا هو اللي عندي. chaque fois même محبوباتي كي كان حي الله يرحمه او تلبيه ما نقدر به par la permission de Amar Zahi qui m'a envoyé chez محبوباتي qui m'a donné l'autorisation de chanter et puis il m'a donné d'autres chansons qui ont été chantées par des grands que j'ai fait. دونك طالب ربح شي cherché à lui ومن بعد كان عندي انا مامي هنايا اسمه جمال مات الله يرحمه ربي يرحمه كان يجي يشوفو كل ما نخدم في زيزو يجي ربي يرحمه هو صاحبي قال عيط لي تليفون قال لي فوالا جي تروفي وين راهو ساكن بالتليفون عطاني تليفون عيط له كان هنا لقيناه هنا في لا نوفيل فيل في تيزي نوفيل فيل عيط له قال لي مرحبا بك سي صاحبي قلت له فوالا حبيت نشوفك كيما كان العام جيت ليه لهنايا حبط لي من الدار الله يرحمه قال لي سي نصر الدين باش سلم عليا ودا قال لي واش تميز لو كان تجي تطلع للدار تشرب قهوه حليب ونكسر يا شيخ والله طلع لي للدار دار لي قهوه حليب وكسر معايا كوري جالي تصورنا مع بلي دي فوتوز كوري جالي لا شونس اللي عملنا بها قال لي غني قال لي لو بليزير بور موا كيغنوا لي من عنابه وقسنطينه من الجيري كاع هذا البليزير تاعي شويه شونسون دونك جونجستري وقدم المكتوب بعث له البوم سمعوا لي تي تري كونطون بار لو بيي دو سون فيس ربي يذكرو على خير ثاني ايوا ومن بعد اون بونسي ا لي فير ان اوماج هنا في لا ميزون كولتور مع مدام بومزيان مع نبيله بومزيان كي ديريكتريس حبينا نديرو هذاك الاوماج هذاك نديرو لها كادو اون بليس ان بون ديديكاس على البوم ديالي وقدم المكتوب مع الفاشي توفى ربي يرحمه وهذه هي ليستوار دي شونسون كابيل
pour revenir à la chanson française, c'est un essai à Ali. Il y avait Merzak Abed, le frère de Rabbi Rahmou, qui est un poète qui écrivait beaucoup plus en français. J'ai spécialement quand il est question de chanter, parce que le choufik, quand les chevaux en toi, il dit tu peux chanter en français. Donc, j'ai fait avec l'essai, c'était vendeur de cigarettes, et entre l'amour et l'amitié, mais c'est exceptionnel. Les vendeurs de cigarettes, ça parle justement de ces étudiants, ou de ces diplômés, qui se retrouvent là, dehors, et qui... Et j'ai cherché un emploi. Alors, ne croyez pas, braves citoyens, que je suis un feignant bon à bien, mais le diplôme ne sert à rien dans ce pays que j'aime bien. Alors, je vends les cigarettes. C'est ça. وانت معروف اللي تحب جاك بريل وشارل أزنافور aussi. Et puis Enrico Macias, il est شوية vendeur de cigarettes, نقولوا dans le style Enrico Macias. Non, c'est un style composé par Khaled Sofiane. Oui, mais le style tac, d'accord. Enrico Macias, il est de style ديالنا, parce que c'est le style. نوليو دوك حنا هنا في جرجرة on a déjà programmé du Chabi. Ils sont passés d'une génération à une autre. Donc, on avait programmé Cheikh Abdelkader Chaou. Après, c'est Cheikh Abdelkader Chechel. Ensuite, Nasser Bourdet. Et puis là, vous, donc Nasser Galis. Et puis, bien sûr, avant-hier, à la Maison de la Culture, il y avait la programmation de Kamel Aziz, la nouvelle génération. La nouvelle génération. Donc, il y a des générations et on voit une évolution de Chabi. De Abdelkader Chaou, le Chechel, jusqu'à vous, il y a la création d'un néo-Chabi, d'un Chabi nouveau, je dis. Tahawalik, justement, je voulais en parler. Donc, justement, par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas que vous. Depuis Mahmoud Bati, il y a le néo-Chabi. Oui, on a l'appellation qui diffère. Mais beaucoup plus, le néo-Chabi a été créé en France. C'est-à-dire que l'album qui a été nommé néo-Chabi, c'était quand même sur le français, pour différencier entre le Chabi classique et le Chabi qui est maintenant. بعد الله يرحمه كنا نهضروا كيف نحكوا هذه قال لي واش تكون لو كان نديروا الشعبي هذا نخرجوه هنايا صدير ونديك ربي يرحمه مات ومن بعد لو بريمي غالا كو جي في درتو انا ومحمد العمراوي la salle Mouga. Et c'est demain que Mohamed Lamraoui passera ici même à la salle cinéma. Donc, on a fait هذا النيو شعبي ومن بعد ما ما حبوش هذو شرشام طعمار كاع الشيوخ نحيوهم نومتر معلول ما عندهمش حل. بس سيتي من بعد دركا واحد يقول لي راه خدم على راحك الله يعاونك سيتي صح باسكو معلول خافوا سي كوا صح قال لك هذا جاي ديناتوري الوغ انا لا انا جي في انا درت هذا مدروس انا جي في 17 ans de musique classique algérienne qui est l'Andalou. J'ai fait le conservatoire d'Alger, j'ai fait les beaux-arts avec solfège et instruments piano et tout. Alors pour dénaturer je ne pense pas. Et puis انا عندي peut-être واحد 7 نوبات حافظهم. تلقى شغل شعبي حافظ النوبه او دريس يحكي لكم مع الشيخ تاعي. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de trouver un chanteur chabi qui a un savoir تاع الأندلس. Donc entre le chabi classique et le néo-chabi, le chabi moderne, سميه كيما حبيت. Le néo-chabi حبي يقول le nouveau chabi, c'est ça. ما كاش حاجه ما قلت له ما طلعناش القمر. C'est juste c'est-à-dire une façon d'interpréter بكري. نتعلموا لونيسون نغنوا في الاندلس ولا نغنوا نجاوبوا واش قلنا لا حاجه اخرى يعني ليزانسترومون واش الشاب حسني واش الشاب عزيز الله يرحمهم هادو واش داروا هادو داروا دي ميوزيك لي سون بار دي انسترومون نوفو سيتو حنا ما نحيناش البونجو ما نحيناش فيهم اون ا دوني لا ريبارتيسيون ستادير تبدلوا لا بيركسيون تبدلوا لها بلوس ديكلا البندير باغ اكزومبل البندير دخلتوا انت في الاوركستر تاعك وي alors que le bendir n'existe pas في الشعبي. Non mais لا اسمح لي لا نيونس الشعبي افون الدربوكا كان اكزيستي البندير والدف. داكور سي سا. داكور. وبعد جا درنا بيركسيون بدلنا الحوايج. داكور. C'est-à-dire dans le sens où l'interprétation avec c'est-à-dire التوزيع الموسيقى c'est les arrangements, c'est-à-dire comment distribuer les instruments de musique dans la morceau de musique que nous avons. C'est tout. On joue l'unisson.
دركا تشوف البيانو الكلافي ديال 7 7 ديمينيي ما كانش في الشعب يمكن يلعبوا لي ليسون دركا نديروه دوك باغ اكزومبل هنا البونجو يجاوب من بعد كي يكمل يعاود الفيون وحده سي صا هذا هو من بعد تسمع اون سونوريتي نوفال وهذه سمينا بها لونيو. Et puis c'est une évolution. هذا هو Oui. اصبح يقول لك لكل زمان رجال ولكل رجال زمان دونك اون با هذه سي En tout cas يعطيك الصحة شيخنا. مرحبا بك في كل وقت في زوزو. Allez, c'est pas la peine de le dire, donc كل عام وانت هنا. Et puis nous allons te souhaiter un très bon spectacle. ان شاء الله جسري الله يوفقك. Oui, et puis nous souhaitons à nos auditeurs de la page Facebook de la Maison de la Culture Mourad Maameri ainsi que celle de la Direction de la Culture et des Arts de Tizi Ouzou un beau spectacle et un beau live. Merci. Merci beaucoup. صحة عيدكم وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. Merci.